Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Denzitet 4. Posle malog slavlja kojim smo obeležili Novu godinu, kako sam vam i obećao, nastavljamo dalje. I ovaj jedan mali politički interregnum koji nam se ukazuje, želim da iskoristim da poneku kažem o tome kako bi trebalo da bude srpska država, na kojim osnovama ona mora biti zasnovana i kako može na najoptimalniji način da sve one naše želje na neki način i ispuni. To nije jednostavno pitanje. Ja sam se tim pitanjem bavio u početku ovog mog serijala i smatram da sam tamo dosta dobro izneo neke osnove. Ovo sada, ovaj trenutak, zaista želim da iskoristim da se na neki način podsjetimo i da nam jednostavno bude prisutno da svako ko želi da napravi razrešenje svog položaja, on mora pre svega znati šta hoće, a ne šta neće. Pa sada da vidimo kakva je to država koju mi želimo i za koju smatramo da bi nam bila potaman. Da ne bih stvari koje sam već rekao govorio ponovo, jer smatram da onda kada sam ih iznosio, to sam uradio na dobar način. Vi ćete naravno proceniti da li sam ja u pravu. Ja ću vam pustiti jedan insert, malo duži, iz emisije koja je snimljena 2. juna i na mom kanalu nosi redni broj 06. To je jedna dosta duža emisija, gde je nekoliko blokova napravljeno. Ja ću samo ovaj, za koji smatram da treba publikovati, opet, da se treba na te stvari podsjetiti, da bismo jednostavno u svim sledećim emisijama koje ćemo imali prisutan taj segment, da znate osnovu odakle polazimo. Fundamentalne stvari su uvek bitne. Svako onaj ko iz konteksta bude posmatrao neko moje izlaganje, može biti na neki način malo doveden u situaciju da me možda najbolje ne razume. Zato imam zaista želju, imam potrebu da vas i sa ovim delom upoznam. Dakle, tema je srpska država i osnove na kojima ona treba da bude zasnovana. Suverena srpska država mora biti nacionalna država, država srpskog naroda, država koja je zasnovana na poštovanju nepovredivosti lične i privatne svojine, o kojoj smo već pričali, nepovredivosti staništa i porodice, suvereniteta srpskog naroda i poštovanja ljudskih i građanskih prava koje su formulisana Poveljom Organizacije Ujedinjenih nacija iz 1948. godine i konvencijama o političkim i socijalno-ekonomskim pravima Organizacije Ujedinjenih nacija iz 1966. godine. Zašto ovo pominjem? Suverena srpska država, odnosno suverena država, ne mora nikakve međunarodne konvencije da poštuje. Ne mora da bude član Ujedinjenih nacija, ne mora ništa, ako je suverena. Ali pošto živimo među svetom, a ne mimo sveta, neke osnovne konvencije koje su ljudi u manje više dobroj nameri uspostavili i koje su nama prihvatljive,
treba poštovati. U koncipiranju tog nekakvog budućeg ustavnog uređenja države treba naravno polaziti od kulturno-istorijskog nasleđa koje je karakteristično za naš narod, a pre svega od načela sabornosti sa svoja 4 osnovna postulata: bratstvo, solidarnost, plemenitost i jednakost. I da idemo dalje. Ta država, ako je srpska država, to u sebi podrazumeva da je vlasnik jedini i isključivi te države narod čije ime nosi. U toj državi žive i nacionalne manjine. Položaj i prava nacionalnih manjina je definisan i Poveljom Ujedinjenih nacija. Mi imamo želju, mi imamo tradiciju, mi smo dobri ljudi, da zaštitimo te naše tradicionalne nacionalne manjine koje žive u našoj zemlji sa nama. Međutim, u Srbiji je trenutno ugrožen većinski narod. Srpski narod je najugroženiji u Srbiji, a ne nacionalne manjine u ovom trenutku. I to isto niko da glasno i jasno kaže. U Srbiji su ugroženi i najugroženiji su trenutno Srbi. Ko ih ugrožava? Jedna od nacionalnih manjina u toj državi, kojoj je taj narod dao sva moguća prava. E sad, što se tiče određenja prema pripadnicima drugih nacija koje žive u državi Srbiji, njihova prava treba zaštititi po najvišim međunarodnim konvencijama, koje u sebi mora uključivati reciprocitet sa onim zemljama u kojima postoji srpska nacionalna manjina. To je drugi kriterijum. I treći kriterijum. Vlada Srbije svake godine treba da donese procenu lojalnosti nacionalne manjine od 1 do 5. 5. Sve će država učiniti da pomogne nacionalnu manjinu. Su normalni, dobri ljudi. Čuvaju svoju kulturu, tradiciju, veru, običaje. Što im u tome ne bi pomogli? Oni što su kesa dobili, koji su se navrat popeli, protera iz zemlje. I to isto treba jasno i glasno reći. Idite tamo gde je vaša matična država, pa tamo divljajte koliko god hoćete. To je prva stvar. Znači, biti potpuno jasan. Prava nacionalnih manjina u državi Srbiji zavisit će isključivo od ponašanja tih nacionalnih manjina u državi Srbiji. Jeste normalni ljudi, jeste dobri ljudi. Mi ćemo biti još bolji. Sva moguća prava ćete imati. I naravno definisati šta je to nacionalna manjina. Ko uopšte možda ima atribut nacionalne manjine. Pa nećemo imati ovu ludost sada da su Bošnjaci nacionalna manjina. Da ne ulazim sad u kompletnu priču sa time. Ko im je dao ime i gospodo moja, ako neko vama kaže da je Napoleon
Da li to znači da vi treba da stanete mirno ispred njega i da kucnete petama? Ako imaš posla sa ludakom se bavi onaj ko treba sa ludacima da se bavi. Ako mi dozvolimo da nam svaka šuša u ovoj zemlji soli pamet i izmišlja nekakva prava, da li smo uopšte zaslužili da imamo tu državu? Jer si se proglasio Crnogorcem, nema problema, imaš pravo na slobodan izbor. Hoćeš da budeš Bošnjak, nema problema, zovi se Bošnjak. Da li to treba u srpskoj državi da proizvede bilo kakvo pravo? Pa ne treba. Niko tebi ne spori pravo da misliš da si šta god hoćeš na ovom svetu. Imaš pravo da se izjasniš. Čak i oni 10-godišnji popisi stanovništva kad se prave šta si, ko si, Crnogorac. Odlično, upišemo mi Crnogorac. Da li će to proizvesti bilo kakvo pravo po njega? Pa ne, neće. U normalnoj državi neće. Ne smatramo da čovjek ima temperaturu, nije u glavi čist. Ti ne znaš ko si, šta si, koji jezik govoriš, odakle potičeš, ko su ti bili baba i deda, pa šta je, to je tvoj problem. Živi s njim. Nećeš maltretirati nas sa svojim problemom. Ili ako to budeš pokušao, dobit ćeš što treba da dobiješ. To su vrlo jednostavne stvari. Država, svi njeni organi i institucije moraju svim sredstvima i u svakom trenutku da sprečavaju pokušaj ocepljenja ma kog dela te države. I to mora biti u kamen uklesano. Treba prekinuti sa praksom afirmacije lokalizama i pravljenja tih lokalističkih surenjivosti međusobnih. I Piroćanac i Kordunaš, i Dalmatinac i Banaćanin, i Slavonac i Crnogorac, i Hercegovac i Šumadinac su Srbi. Istorija je na ovim prostorima tekla kako je tekla. Naravno da su se pojavile neke specifičnosti lokalne, ali u svim tim lokalnim specifičnostima, čak i nekim dijalektičkim razlikama, jedna stvar ostala ista. Zajednička za sve. Isti nam je koren. Isti su nam tata i mama. I to treba utuviti u glavu. Ne treba da ti bude čudno kako govori Krajišnik ili kako govori Dalmatinac ili kako govori Sremac ili Piroćanac. Razumemo se. Jedan je jezik, jedno je pismo i u njemu 30 slova. Vrlo je bitno da u izgradnji te nacionalne svesti shvatimo da smo pripadnici jednog naroda, jednog velikog naroda, koji je u ovim istorijskim menama pomerao se po toj teritoriji, ali uvek ostajao praktično na istoj. Na Helmu, na Balkanu. Ovo je naša domovina, pradomovina, prapostojbina. Tu smo rođeni,
od Boga dati. I sve je to naše. Svi ovi što su se iz nas izrodili oko nas. I oni će doći do svesti o tome ko su, šta su. I to vrlo brzo. Vrlo brzo. Jer neće moći opstati drugačije. I bit će ponosni na to. Biće ponosniji, ja vam tvrdim, uskoro neki Hrvat na to ko je, odakle potiče i ko je i šta je od ovih u Srbiji. Mnogih koji su odrodili. Ali ajde sada da ne ulazimo u to do kraja. Srpski jezik u srpskoj državi mora biti službeni jezik. Njegovo pismo je ćirilično. Ekavski ili ijekavski. Oba su ravnopravna jezička standarda. Tako se izražavamo. I ne treba uopšte pokušavati tražiti neki zajednički, neko pretapanje ili nametanje jednoga drugome. Vreme, kad se budemo svi skupili u tu jednu jedinstvenu srpsku državu, na kraju ove priče, nek vreme učini svoje, šta će na kraju postati neka vrsta standarda i da li će doći do mešanja i u kojoj meri to nije sad za nas bitno. Ali, u upotrebi, pored srpskog jezika, treba da budu, to moramo ispoštovati, i jezici nacionalnih manjina i etničkih zajednica u mestima u kojima one imaju većinu. I to treba ispoštovati. Njihovo obraćanje državnoj upravi mora biti omogućeno na njihovom jeziku i na njihovom pismu. To je moj dubok stav. Ne treba nikoga na silu, kao što su drugi radili, asimilovati. Ko hoće da se asimiluje, to je dobro došao, ali ko ne želi, nego ima taj osjećaj drevnosti u sebi, neka ga na svaki način sačuva. Da bi se to ćirilično pismo zaštitilo, poseban odbor mora u okviru Skupštine Srbije postojati koji će se baviti pitanjem jezika i doneti zakon po kome svi javni natpisi mogu biti isključivo na srpskom jeziku i na ćiriličnom pismu. Imena svih firmi u Srbiji moraju biti ispisana ćiriličnim pismom. I domaćih i stranih, izuzev robne marke. Strane firme koje su ovde prisutne imaju svoju robnu marku, njihov logo nećemo dirati, ali svi ostali natpisi moraju biti na ćiriličnom pismu. Naravno, u turističkim mestima je mogući ispis i na engleskom jeziku. Tu kategoriju, jednu izmišljenu, da je i latinično pismo srpsko pismo, treba jednom za sva vremena predstaviti. Naravno da treba poznavati latinično pismo zbog upotrebe i engleskog jezika. Ko bude učio engleski jezik, naučit će i latinicu. Oni imaju dovoljno slova, 28, dovoljno im je, da se sporazumeju. Sve su izokrenuli, prevrnuli, ali to je postao tehnički jezik. Jezik te globalizacije, mislim da će se i to vreme promeniti, ali za sad je tako. Znači i naša deca će naučiti tu abecedu da bi upotrebljavala engleski jezik.
Bilo kakav ispis srpskog jezika može biti samo na njegovom pismu, ne može biti ni na kakvom latiničkom pismu. I to treba jednostavno ukinuti. I da se ne zadržavamo dalje kod toga. I kao što rekoh, da se ne zadržavamo dalje kod toga, ponekad čovjek mora malo i da se proveseli, ponekad mora malo da se opusti, ponekad neku možda lakšu temu da obradi, ali moramo imati određeni stepen samodiscipline i ponekad ozbiljno i raditi. Sve vas pozdravljam i volim, za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živeli!